chung television zauna bomi goita thonriwe ase dilong bu janglu na tachat cham tan pat ba mai lu machun long mai local daily newspaper tang copy sumai cham mai goina khang pain daw long ne releng mi kho Gaanphiu mails Tamenglong times akhani di cham kho kum na hi lawe Kangchup chiru namai Mirangir chiru legdai na chanaita intai me nung me phom KCP PWG roi dilong bu janglu na pungu nung tai suloi kan mai tang United Naga Council UNC khatni Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi khatni Manipur Chief Minister N Biren Singh asai HCM Secretariat Committee kan the India kho lajan sumai dailiang mai khani kauliang mai Supreme Court lajan pau suna bom khang Justice Nongmai kapam Kotiswar Singh takata lokan the Manipur pangutho Kotiswar re Supreme Court tong judge reiliang mai the Tamenglong kho bom mai chabon goi khang jang legdai na pungu tong hotel management training ka ho kan the mi district ko hai kung hak na sendui inting na leri insam lo sini tan ingphang manga bam mai chabon nai gai mi jang roi mi tong training mung hai Tamenglong MLA janghem lung pan roi lang lo chunge to the sai Assam ko nai mai Bupan Hills kau kuki nung mai nyun le Assam Police ban chau Korina kuki mai gan thum cha kaploi the to na sai kuman Assam Police ni man sai asa kabiu kan the to na sai Dana Manjari University DMU tong student nunrina hunger strike subam mai kaloi na chat kai bam di he mi university khang regular vice chancellor khani register tilawo tuna demand subam tonge Hauchong subdivision None district Zadbam mai Namkang Lu na kanai re Aling Longrang Chairman Association tong phom tai Dilong bu jang charuk nung tai Aling Kundong village ka meeting te re ka siam thau kan the None police station Bangkok truck registration number MN05C1386 tai ase accident patkan mai kho National Highway 37 Commercial Transport Driver Welfare Association NCTDWA ri in khalo na truck ta zai thalo dat na pochai tanglo ni mai bam swalo kan the Infal Corina tipat ba mai chamche Naharol thodang tong editor khoirom loya lakpa kai khau mainun kalun thai mang mainun rina gong na tamai kap ka si logai kan mai lon khau All Manipur Working Journalists Union AMWJU khani Editors Guild Manipur EGM rina nuni mang mai indau kan the Manipur Konai mai Government College nun Hindi Teachers Training College HTTC khatni DM College of Teachers Education tong principal recruit supunite tuna sapat kan the Deputy Commissioner Tamenglong roi di thai patkan mai Q2 UPSC CAC 2024 ko candidates na examination center tat khang travelling allowances khang apply sukan mai nun roi katup no office ta contact sukhang sakan the Tatkan mai nida kanai thang terina Meghalaya ko inner line permit ILP lam Khasi Students Union KSU rina min na zawut kan the che chang in than mak mai lever chingnai na phai ngu in bu to Meghalaya khorina ka thau gan ka the to na sai Extrajudicial Execution Victim Family Association EEUFAM khani Human Rights Alert HRA ta represents na human rights activities Bablu Loitong Bam Rui UN Human Rights Committee Geneva kho dilong bu jang lu na pungu nung tai Manipur latlu kho sakan the Wrong my fitness lovers Rina ke himnai riap my son of riap my teluyang khonglong part 2 meta airport kho arena congratulations sagai kan the ke himdai riap my rina India ICN Natural Fitness and Bodybuilding Delhi kho tat kai kan mai kho 5th position la kan ne Tan tong cham mai goi mina thai cham lako fire service rina ti thai pat mai thokup mai concerned district sponsors launa employment exchange lalokan mai goi chai written test supunite post nun rina fireman driver mechanics fitter 19 August 10 am ko thalopuni sweeper rina 20 August 10 am ko thalopuni khatni LDC rina 21 August 10 am ko thalodapuni Kham me khau me goi na ting nai lam thai sam loko chang mai 30 degree to 22 degree Celsius nai mit lo thon khong padai minute tamlu na chanai khoroi tingzin khong charuk na minute chat phau gan khau muang gai nai asak lumlan jingbang muang gan gai puni asai tong kapi sumai cham tho khau re loi lo the zau na bam mi goi ta thon ku the